twongeye kubasuhuza muri uyu mwanya. Tukaba tugiye kuganira uburyo ki ushaka guhindura dokima yawe iri muri PDF ukayihindura muri Word. Uko uzabigenza, uzaza here hano, tegereze toya, uhita ukurikizaho hano kuri handitse Word, uhemeze, urategereza akabanza hagafunguka. Uko mubibona harimo hafunguka. Niturangiza uzaza hano kuri open, hemeze, uhita ukomeza hano kuri browser, naho hemeze, nurangiza uza guhitamo ya dokima ushaka guhindura iri muri PDF ukaba ushaka kuyihindura muri Word. Hano urugero turebe, dufate ingiyi muri PDF tuyihindure muri Word. Hano nimara kuza gutya uhita uza hano kuri OK, uhemeze. Hano urategereza. Hano kuri dokima yacu tuza hano, dukomereza hano kuri OK. Urabona ko yarangije guhinduka muri Word. Urabona ko ushobora no kugira gute kuyitinga bigakunda. Urabona ko byakunze, ushaka kuza ukayiditinga rwose nta kibazo. Urabona ko byakunze. Okay, iyi niho dushaka. Tuyisevinge, rero tuyite izina, reka tuyite izina, tuyite wenda amasezerano. Twemeze, dusubire kureba, dusubire inyuma turebe koko twayemeje byakunze yagiye muri Word. Turaza hano, tuze hano, ngiyi urabona ko n'ubundi iri muri Word. Iyi ngiyi twahinde tuyihindura hano muri
ko birangije guhinduka muri Word.